pagkanta pa, sakaling kalingwanda ko. Ako sana makapagsalita pa sakaling kalingwan daka. 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 Karing pampang dingilog ning Babilonyo, karin kami pa kaluklok at manangis. Inya nga gagana kami yo, insyon, karing dutong at tutubo, karin mila pinyabit, ding kaya kaming alpa. Ako sana makapagsalita pa sakaling kalingwan daka. Ako sana makapagsalita pa sakaling kalingwan daka. Ding memihag kaya kami, inawad do, ing magkanta kami, ban patulan milo. Ipagkantayo kami, nga nang minyabi, meto nga dalit, tungkol kang syon. Ako sana makapagsalita pa sakaling kalingwan daka. Ako sana makapagsalita pa sakaling kalingwan daka. Makanano miyang idalit, ing dalit ning Ginoo, king labwad ning dayuhan. Nung kalingwanda ka, o Jerusalem, ako sa makapanagtigan pa. Sana makapagsalita pa sakaling kalingwan daka. Ako sana makapagsalita pa sakaling kalingwan daka. Ako sana makapagkanta pa, sakaling kalingwanda ko, nung aliwayi ko, ing ituring kong pekamaragul diling, tula king biyeko. Ako sana makapagsalita pa sakaling kalingwan daka. Ako sana makapagsalita pa sakaling kalingwan daka. Ako sana
Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Efeso. Kapatad, tutuping dakal ing lunos ning Diyos, at maragul ing lugod na kay katamu. Binyaya na katamu kang Kristo, kanitang mete tamu, king ulining kapanyalansangan tamu. Miligtas kayo uling ning mayap ng pilubluban ning Diyos. Ulining kekatang pangayagom kang Kristo Jesus. May bieta mong pasibayo kayabe na, ban miral kayabe na karing banwa. Depatanay iti ban karing daratang nga panahon, apakit na ing alang sukad ng degulan, ning kayang mayap a pilubluban, king lugod a pepakit na kekatamo, king kapamilatan ng Kristo Jesus. Ulining mayap ng pilubluban ng Diyos, may ngilagtas kayo king kapamilataning pamanaligyo kang Kristo. At ing kaligtasan na iti, pigkalob ng Diyos, at ibat ke kayo. Iti ulining kekong dapat, inya nakaisukat magparangalan ning ninuman. Uling ing Diyos, ing linalang kaya katamo, king kapamilatan ng Kristo Jesus. Ban idikil ing bieta mo, king pamanyapat mayap, asidyanan na ning Diyos, kaya tapang minuna, para kaya katamo. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, parangalan tayo po yung may pabalita. Ligaya ka, Ama, nuning Diyos. Ligaya ka, ligaya ka, O Ginoong Jesucristo. Ligaya ka, O Ama, nuning Diyos. Ligaya ka, ligaya ka, O Ginoong Jesucristo. Ulining lugod ng emunanuning Diyos King Yato, pinyening bugtong ng anak, baning ninamang maniwala kay amate, nune mirinan niyang biye alang angga. Ligaya ka, O Ama, nuning Diyos. Ligaya ka, ligaya ka, O Ginoong Jesucristo. Ligaya ka, O Ama, nuning Diyos. Ligaya ka, ligaya ka, O Ginoong Jesucristo. Ing ginuman tabi ake kayo, At kekantimuri, pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Juan. ligaya ka, O Ginoo. I Jesus, sinabi na kang Nicodemo, nung makanano ning tinas Moises, ing ubingan na tansu king metong asta karin king disyerto, makanyang sukatitas ing anak ning tao. Banketa, ing ninumang maniwala kaya, magkamit siyang biye alanganga. Wa ing Diyos tutuneng kaluguran ning yato, ang gaking binyene ing kabubugtungan ng anak. Banketa, ninumaning maniwala kaya, yami pahamak nune mikabiyayang alanganga. Ang pating Diyos tinubod na yung kayang anak ketiking yato, para atulaning yato. Nune para iligtas ne king kapamilatan ning anak.
Nino maning maniwala king anak, eya miyatulan magdusa. Dapat nino maning maniwala, mayatol ning magdusa. Uling eya maniwala, king lagyo ning anak ng kabubugtungan ning Diyos. Ing kayatulan antikeni. Ing sulu, di natang ni kitiking yato, dapat ding tao papakit da king mas kalaguran da ing danumdum kaya aking sala, uling mga rokla ring karelang dapat. At di inuman pin taong darapat marok kasama ning sulu at bisang milapit king sulu, uling tatakot siyang mayakit la ring dapat ng marok. Dapoting taong mabibiye agpangking katutuan, luluwalya king masala, banketa, masalang mayakit, king daraptana, metong yang kapamintuan king Diyos. Ing mayap ng balita, ni kikatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo, makirinang tao po king homilyo. Kaya kayo pong atsukin ni king kilubpisamban, at di atsukin karelang pibale-bale, maya pa abak po, kaya kayo ngan. Sana po tsukohan king masalesya kabilyan. Pero balo ko, yan naman po rin sabihan masaya. Maligaya yung sitwasyon. Pero pabustan yung ngayon kapat ng Domingo ng Kwaresma, ing mensahe ning kakatampisamban, ya pinintula, letare, nga raking Latin. Domingo ning letare, Domingo ning pamagsaya. Bakit kailangan magsaya? Pansinan niya yung susulod mi, puputlaning lila, violet, malapit ning maging maputi. Papasyag ne, ing tula ning Paskwa, ing kapanayan, the hope that we are all waiting for in the resurrection. Kaya bini nga pong Ginoo, may kabayo tamong biye, maging bayo tamong lelangan. Ita na makapanayo. Pinibuli na sabihan ng letare. Paintulutan niyo pong inikikatang misa, din kikatang pamamasa, ay biyere kikata mo iting tulat sayang iti. Buklat siya rin kaya kong muisip no ne puso. Nganing agdongay ni karening pamamasa tamo. Ting metong nga kwento tungkol kitang metong nga tao. Mete dapat tuling mayap ya, dire-diretso yaking banwa. At sa lubungan ni kanong San Pedro, nga na kayang San Pedro, okay, abe nga na, dapat makascore kang 100 points bayo da kapaluban, keniking banwa, heaven. Sabyan mo ring hanggang mayap agewa mo, kabang at suka king yato, dinan ko lang puntos nga na. Dapat maka 100 points ka na. Sige po, nga na rin tao. May gumpisaya nga na. San Pedro, talasaw ko po. At kilub ning may git 50 banwa, may gintapat ko po. Kepigtak sila ni misa ning kanakong asawa. Nga na San Pedro, wow! 3 points. Nga na. Hindi ka 3 points. Siya masayain ng tao, ne? Okay, but sisimba ko po balang Domingo nga na. Baloy po, ginusal ko kayong pisamban, metong kong lay minister. Nice nga ng San Pedro. 1 point. 1 point. Kakuriputan na naman San Pedro. Kapag ko susuyo kayong pisamban, 1. Anyway, dakal pa po nga na. Madalas, babiye ko pong pamangan at malan karing kalulu nga na. Kay ba't potang ating kunsyan, sasawap ko ka rin magkakasakit. Okay yan nga na San Pedro, 2 points. May gagamos siya buntukin ng tao. Long 3 points, 1 point, 2 points. Makanano ko pa pong milubban mo. Nunin na mo king grasya na ng apong Ginoo. Kasabi na niti, tiniman niya ka ni San Pedro. At nga na kaya, welcome to your new home in heaven.
Ingkapat ng Domingo ng Koresma, ingaus mo po letaren, tula. Naning kekatang ikatula, ngining Domingo. Ding pamamasa ngeni, diri nang dakatang maragulasang kan, ban mikatula karing kekatang puso. May itong latema isasabihan da, king grasya na ning Diyos, miligtas tangan. With the grace of God, we will be saved. Makanano yang maya pabalitay tagay katamo. Ing mo munang pamamasa, kwento nening tao ka rin, ding tao ka rin Huda, ing libro ning kronika sasabihan na, ding tao nga rin pipilinan da ing usto. Lama kiramdam king siwala na ning Diyos. Mismo ding karelang saserdote, ding karelang memalen. O ba't baligtad ding karelang dapat? At pisane-sane ding usto. Naning sasabihan ng libro ng kronika, den tao Huda o den tao Pilipinas? O den tao King Yato? Ngayon yan naman po. Aning kasala king ebanghelyo ngayon king libro ng San Juan, ebanghelyo, nga na, itamo ring tao, pipiliin ang tamo yung dalumdum, at itamo daraptan tamo yung labag king nasa at tangkanan ng iba. We love darkness over light. We prefer darkness. We live in darkness and turn our backs from the light. Ngayon kadtong pamamasa, San Pablo, ning kasanting menaral, nga na, karapat dapat tamong miparusan. Nung balik na niya yung biyayo nga na, karing kasabi na, karapat dapat tang miparusan. Karing hanggang pamanyap tantang. Dapot, ing Diyos, mipnuyak ing lunos nga na, at pakalulo. Ane, karaguling kayang lugod, kaya kayo. Ngayon San Pablo, sabihin tayo, man biyasang manaral Makatunduya ka na, makabayang magsalita. Pero yung laman ng kayang mensahe, yung laman ng kayang aral, yung laman ng ebanghelyo, ane kalalam. Kung karapat dapat nga na, pero, yung nga pong Ginoo, kaluguran na kongan. Karakal na po akong berting tao. King sarili tamo, tamiligtas. Bistat man ilan tadala ring gewatang kayapan. 1, 2, 3, 4. Siya 1.2 points lang mo, 3 points. Ing kaligtasan, regalo nening Diyos kay katangan. Tayo katuliran. Ing ebanghelyo, nga na, God so loved the world, katindi na ning lugod na ning Diyos king yato, that He gave His only Son, na pigkalub ning kayang anak, so that whoever believes may have life eternal. Ding hanggang maniwala kayo, may kabielang alanganga. God did not send the Son into the world to condemn people, but to save people. John 3:16. Sikat siya po inimberso ngayon Dintanging Diyos, usgaan, itakwil, at tula nakatamo doon ban, iligtas ning tao. Iligtas nakatamo. O yan ang sangkan ng tula ngayon Migit siya pa yung tulang malalam, yung tulang manatili, yung kaligtasan, regalo ng Diyos, kaligtasan at kayatulan. Salvation and not
condemnation. Kanita yung paralaning pisamban, pamatakutano ng tao. Sumisi kayo, uling masilab ko king impyerno. Meragulta mo, makanyan ning tuturudang aral kay katam. Batang tumulid pamibiyabiye. Pero king ebanghelyo, baligtad. Maligtad. Condemnation, kayatulan, impyerno. Yung panaral na kaligtasan. Sumangid din kasalanan tamo, kaluguran ng kataning Diyos. Yan nakatay takwil. Ninumpengari, yung mitakwil ka ring anak ng marokugali. Suwahil, makarine, at taksil. Yan nakatay takwil. Inya, kaulita mo po, pibale-bale. Ita mo manakwil sana. Ganakan tala ring taong tinakwil tamo. Ding taong pelakwan tamo. Ding taong tinabi tamo king biya tamo. Bigkamali tamo. Kasi makanyan pala yung apong Ginoo. Nga kabang ating pampanahon, magligtas tamo. Makanano talang iligtas. Makanano talang ibalik ding tinabi, tinakwil. Ngayon yung masanting exercise ning Kwaresma ngena. Makanano tala pangaligtas ding mitabi at mitakwil. Kimbiya tamo. Kaulita mo, tamo mga mua, ampong manatul, manusga at manira. Although pag mayumo tayo, mali pala. Nga pong Ginoo kasi, makanyan ing papasa na kay katamo, lugod at pamamatawad. Ngayon yung Kwaresma, makanano mong pasyag ito, lugod at pamamatawad, king siping mong bale. Karing kaya kang kapate, karing taong mga rock, kaya ka. Among kailangan ko pong gawan yan. Siyempre, kasi gawa na ng Diyos kaya kayan. Gagawa na ng Diyos kaya kayan. Kaulita mo, eta mo lulungkot, king pait ning milabas. Numan kasaklap, ing karanasan ning milabas. Nune, imbes, tumula tamo, king daratang akaligtasan. Tintanging Diyos, busal tamo, eban atula na katamo, nun eban pagkalubne kaya katamo, ing kaligtasan.
Bilang pakibat tamo po, kay nga mano ning Diyos, pasyag tamo, kaya katang malala makasalpantayanan kaya. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu, di na lang king banwa at yato, at kang Iso-Kristo anak ng bugtong nga ginutamo, pengagli king upaya ning banal na Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa alam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katungaldo, sinubliyang nebye, pepaitas siya banwa, makaluklok, mananing Diyos, ibang mayupayang tutu. Iba't ka rin, magbalik ya naman keti, ban mukum karing mabye, ampong menga mate. Sasalpan tayo ko, king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santos, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasoblirang miye ding mete, at king biye alanganga. Amen. Lontala rin kay katang pilubluban, nanula rin kay katang kapagnasan, at adwan king Diyos, anting meto nga memalen, para king kay katang bansa, karing komunidad, at mabilugayato. Nga tamo pong sumabi, manatili kang kayabemi o Ginoo. Ulitan tayo po. Manatili kang kayabemi, O Ginoo. Para ka ring mabibye king katuan, at lalakad king kekang sala. Para ka ring magdulap king katutuan, at epa may katagpo king kekang sala. Manalangin keke ka, O Ginoo. Manatili kang kayabemi, O Ginoo. Para ka ring darapat dewakan, at pipili king dalumdum kesa king sala. Para ka ring magobra alang-alang king metong ayatong migit makatao, at magkapilit matad kapayapan ka ring aliwa. Manalangin keke ka, O Ginoo. Manatili kang kayabemi, O Ginoo. Para ka ring milako na pag-asa, at ala ng sikanan lub lumaban. Para ka ring manalig keka, at magkapilit pasikan ka ring may na. Manalangin keka, O Ginoo. Manatili kang kayabemi, O Ginoo. Para ka ring ero ayarapan ding karelang krus, uling binanong mapagal, at siralog. Para ka ring mamusan ka ring karelang krus, kayabe mo, at pakayan king pusan ding aliwa. Manalangin keke ka, O Ginoo. Manatili kang kayabemi, O Ginoo. Para ka ring atsubo salding kaya katang komunidad kristyana, ang mabibye bukod mong para king karelang sarili. Para ka ring mirarake king atsu karela, uyab ning kaya pandalub. Manalangin keke ka, O Ginoo. Manatili kang kayabemi, O Ginoo. Ngeni po adwan taming sarili tang kapagnasan. O malugod na Diyos, mitno ka king ganaka kaya kamingan, maging mapasalamat kami sana king kapamilataning pamaging maganaka king metong at metong. Uling ikang ginumi manggaman king alanganga. Amen. Ain ko, Diyos ko, kekang tanggapan. Ain ko, Diyos ko,
Manalangin kayo ngeni kapatad, banding kaya katamong dawon matanggap la arapanan ng Diyos ibang mayupayang tuto. Tanggapan na sana ng Ginoo itindaon karing gamat mo, kikapurit ikaligaya ng kiyan lagyo, ni kaya kataming kasaplala at ni mabilog ng Santa Iglesia. Ginoo, darahon mi keka reting ayin ababye kapayapan ampon tula kaya kamingan. Pasulungan mo ing kaya kaming kagalangan, king kapamilatanan iting banal na Eucharistia, at pagdalaming kaligtasan ing mabilog ayato. Itiaduan mi, kinguli ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabe ake kayo, iyat nga yoding puso yu, Makayat panoking Ginoo. pasalamatan tayo ing Ginoo Dios tamo. Hindi karapat-dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at duman ka rin. O ipa Diyos king alanganga at lubos mayupaya. King pamagmasusi mi kaniting Kwaresma, kamalyan mi tutulid mo, at kaisipan mi yat na mukeka. Susopan mo kaming sumulong king kabanalan, at yampang meke kaming kalam ning bialanganga. Kapamilatan ng Ginuming Jesucristo, ding anghel at ding sablang koro karin banwa, sasambalang mit mong kapagmulalan harapan mo. Misuges saneng siwala miking karela, kabang kakantareng mit mong saya, ing dalit ning kekang ligaya, ngamingan magkanta. Ikapin ng banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan. Ulinita, pagparalampumi. Pabanalan mo sana ditingayin, kingambun ning kaya kang Espiritu, ban para kaya kami magawalang katawan ng pondaya ng Ginuming Jesucristo. At tatandanan mi pa, bayo mi daon kusang lub, kimpamaylas at kamatayana. Kinuaning tinape, pepasalamat siya kaya ka, pirasone at binyene ka rin kayang disipulo nga na. Kuanan niya iti kayungan at kananye, uling iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay ba't na ningapunan, kinuha niing kalis, pasibayo na kampe pasalamatan ng pompinuri, at binyening kalis ka rin kayang disipulo nga na.
Kuanan niya iti kayungan minum ko kaniti. Uling iting kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan. Ang mibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa may patawaran da ring kasalanan. Daptan niyo iti king pamigagana kayo kanako. Pasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Iniangeni, gaganakan miyoy pa, ing kamatayan ating pangasubli ng mebye ning kekang anak. Daraon miya keka iting tinapi na ning biye at iting kalis ning kaligtasan. At layan ming pasalamatan keka, ing pepalirian mo kaming patampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, kingi kamingan sana, misulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo. Tipunan na kami yanting metong ning banalay Espiritu. Ganakan meoy pa ing Santa Iglesia mo, makalaganap king metoyato. Miganap ni sana king lugod, kambiyaning kaya kaming Papa Francisco, ing obispo mi i Florentino, dingaliwa ming obispo at pari at ding sablang taong susuyo king kaya kambalayan. Ganakan mula naman din kapatid mi, amatudtud na king kapanayan ning pamanyubling mebye. Lalong-lalo na ring gaganakan mingeni at ipanalangin. Tanggapan mo ngan sanay pa king masala mong kakarinan. Pakaluluan mo kami ngan. Gawan mo kay ngan karapat dapat magkamit, king biya langanga. Ban kambi ng Maria, Virhen Indoning Diyos, ing tapat ng esposo ay San Jose, kaya beda ring apostol, ampon ding sablang banal, San Agustin, kaya kaming patulonan, Santa Monica, tinupad king malmong kaburian, king kakabanan ning panahon, puryanda ka at paligayan, king kapamilata ng Jesucristong, kaya kang anak. King kapamilata ng Kristo, kambena at kaya, O Diyos, ipang mayupayang tutu, kagum ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Katmuano saning Ginoo king banal at tula ning katang puso kabang nga tamong manalangin. Ipaming tuaning
Salamig ka, antiling pamamatawat mi, karing ikasala kami, mga emuke ibay sa mulking puso. Nunay kamusking maro. Ikapos mo kaya nga ginuki sablang marok, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panawon mi, ban king saup ning kaya kang pakalulu, parati king miligtas king pamanalipan, bubunga ning kasalanan mi. At mikabos kami king sablang ligalig. Kabong manaya kami kambening maligayang kapanaligan king panyatan ng pasibayong Jesucristo, ake kaming talapangapos. Ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sana babalikdan di nga gawaming kasalanan, nuning kaya kang pansinan, ing kaya kaming demot ta kayapan, pamisasan metong at lugod kimbalang metong. Pamayapan mo kaya nga at bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mapibiyat mag-ari, manggaman kingalanganga. Amen. Ing kapayapan na rin Ginoo, yang mantabe sa kapilan man kekongan. At kaya ka antimurin. Karing kasiping at kapatad, ibiya tayong tandaning kapayapan. Cordero ni Dios amila, lako ting kasalanan ni yato. Pakaluluan mo kami. Cordero ni Dios amila, lako ting kasalanan yato. Pakaluluan mo kami. Cordero ni Diyos amin lako, ting kasalanan yato. Ibigay ke kami ing kapayapan, ibigay mo ing kapayapan, ibigay mo ke kami ing kapayapan, ibigay mo ing kapayapan. Kapatid, ng ginutang Jesucristo, yung kaya katamong Diyos, tinipay ba't banwa, bani pagkaloob, ing kalam ning kaligtasan. Kapalad na ring mayyaos, kaniting apuna ning kordero. Ginoo, Ginoo, e kumatampan tanggap kaya ka, dapat e kasmi nga mano mo, kumayap na ako. Kawan at daya ng Kristo, sadsad mo kingan, king biyalang anggo. Amen. Mambalik
pananayan. Muli na kami keninang muli na ka. Iblasan mo pamangan mo makasadyana. Malaos kaking kayarianing bayong King bilang pairan daka. King puso mo magsalita ko. Kabanalan kapayagan katuliran. Paramdam ko at pakilala keka. Malambot na nakang pananayan. Muli na kami keninang muli na ka. Iblasan mo pamangan mo makasadyana. Malaos kaking kayarianing bayong Matututo na ka manata. Katapatan yang ulunan mo. Tapos lawan yang maingadit mo. Katimawan yang miduyan keka. Malambat na nakang pananayan. Muli na kami keninang muli na ka. Iblasan mo pamangan mo makasadyana. Malaos kaking kayarianing bayong Palangin ako, inulot at ni kasala keka. Emo na ututuri panganak mo. Menuwang nalipan tanggapan mo. Malambat na nakang pananayan. Muli na kami keninang muli na ka. Iblasan mo pamangan mo makasadyana. Malaos kaking kayarianing bayong Iblasan mo pamangan mo makasadyana. Malaos kaking kayarianing bayong Siklod tamo po. Panalangin kang San Jose. Itangan po. Bapu talalingap in talapagligtas. Esposo ning Nuana Birhen Maria. Kaya in Diyos penibala ni ing anak ng bugtong. Kaya i Maria binili na ing kapanaligana. Kambye mo i Kristo mikatawan niyang tao. Nuana San Jose, kaya kami muna man, ipakit mo ing metong kangipa at tayran mo kami kindaklat ning biye. Adwan mo para kaya kami, ing grasya, pakalulu, apon sikanan pilubluban, at ipanwalo mo kami karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. Itamongan po. O mapamakalulu, apong mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami kaya ko, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi kaya ka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakal at tao. Adwan mi ngini kaya ko, ing balikdan mo kaming mipmun lugod. At iatchat mi kaya kami, ing makaulo mong gamat,
ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi, antabyanan mo ring taong mitutukan, manintun panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi ring pekap munming pangbansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan dayti makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mi ring doktor, nurses, at di sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo ing pamagtagulaling king sarilira king pamaglingap, karing masakit. Mula paboren may yawa kaniting sakit, ipanalangin milaret ang miyawa na, kumayop na sanang malalagwa, ingatan mo laret ang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king ikakayat ding sabla, at ban makasawap kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Mananon na sana, pauli ning masabol at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyus kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay indunin Diyos. Mo sana pisawili iaklismi kaya ka, king kagulangan mi, nune bagkus mo kami ikabus kin sablang panganib, o maligaya at kanwanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulonan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malugod, dirinan mong salaring sablang mibabait ketiking yato. Katmuan mo ring puso miking sala ning kikang ebanghelyo. Bani katula mo ring pamisip mi at maging tapating lugod mi. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ingginuman tabi ake kayo, at kekanti muri. bayo po yung tauling bendisyon, kikilalanan na ning mabilog ayato yung 5 dala na banwa ning Kristyanismo kaya tiking katang bansa. Makisan metong tamo po king diwa at espiritu, pagmisa nakataning Santo Papa, po tanggat panapon, magisan metong tamo king kapasalamatan, at buklat tayo yung daratang para king mas malalam pang pamagmasusi king kaya katang relihiyon Kristyanismo kete Pilipinas. Duko kayo po para king masusing bendisyon. Kapatad, bitbitan niyo at bakalan ing maya pabalita ngeni, yapin ng tulang pagkalob ng Ginoo, tulang manibatan king regalo ng kaligtasan,
Pigkalob na kay katamu, ulining kayang pakalulu at lugod kay katamongan. Bendisyonan na kayo nga ning Diyos sa mayupayang totoo. Ingib pa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu, Amen. adaw taning Santa Misa, sundo tayang luguran at susuywan ng Diyos karing biyata mo. Salamat King Diyos. Mayapayabak po kayo. Ing parokya ng Santa Monica, Kitiking Balen, Mexico. Metong yang komunidad, ang mapanalangin, mituturwanan, at misaup-saupan para king kaganapan ng biye. Kaniting panahon ng Kwaresma, sasabyaning ginuke katamu, ing makyabe tamu, king kayang lasa at kamatayan, makapalub, kaniting panahon, ing panagkat, king lalong pamanalangin, pamag-ayuno, ampom pamamyelimus. Antimurin, ngening tatanggapan tayo, ing kalam ning ikalimang dalan abanwang kasalpantayanan, kang Kristo mabilog a Pilipinas. Mirake tamongan sa kaniting misyon ning pamagdake, ban mi kabie, biye. Uliniti, agkatanda kayungan pong makyabe, king programa ning parokya, biyeku, biyemo, ami balangkas, para karing kapatad tamong lubos mangailangan, kasawpan. Iti, metong yang paralan, ban kanita, makapakisan metong tamo, king awus ning panahon, ing pasignangan, ing pamibukluran at kasalpantayanan tamo, libutan ning takot, ampong kasakitan, adaralaning pandemya. Makanano po ing gawan? Mumuna, malyari kayo pong mirikil metong alkansya, boti, lata, anong nuka rin yula ibaldog, ding kaya kayong adawon, para kaniting panahon ng Kwaresma. Kadwa, mag-secure kayo pong sticker, ami pamye balang misa, king pasbul mayol, o kaya naman iba't karing assigned representatives ding balang CPCs. Katlo, isulat ing lagyo, king parti anong nu makalagi, ing amanong donor. Kapat, ilagay ing alkansya king altar, ning pi bale-bale, at abayanan panalangin, akapagnasan, potang babaldog ing daon. Iting kaya kayong pamakirake, metong yang dalan, ban mi kakaganapan, ing paninasan ning parokya, karing miyayaliwang programa, ban mi sulong ing biye. Malyaryo la pong ibiye, ding kaya kayong alkansya, magumpisa king panahon, ning pamanubling miye o Easter season, king kaya katamong parokya, kilub ning offertory procession, king misa. Anting Kristiyanos, mayayawis tamong, mi pagkalaman mi dake. Iti, ing misyon tamo, ang makaparikil king pamamyebye, karing aliwa. Anong no ing ginu, ya mismo ing mitutubod. Manano na sanang, king kapamilatan ning pamaylasa, ampong kamatayan ning ginutamong Hesukristo, idala na katasa, king pangakabus tamo,
kaniting daralanan tamong pandemya. Santa Monica, ipanalangin mo kami.